دما خوش ببینرین هیجا ایرو هشت گولان 2024 روشان روژا چهارشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش اینکو لسرانسری هریم اول سر استا جهان رودانه مجوره پیشکش بکن ل وکه هر تم دسپیکی چه سرنوچه لکردستان او دروی ولات نرازبونین لدیجی تجرید زیده دبن او بانک لسی پی تی تکرین کو بلز شانده که بشنن امرالیه د چارچوبیا وگراندنا والاکرنا کامپا هولید جوالاتین زوری در ریبریا کامپی 69 مالباتین جدیرا زوری وگراندن مالیوان لدیجی آواهی دم پارتیا بیره جوکیا رحایی ایرشه که چکداری پیک خات و بانک احشاریا پروواکسیون جیده کرن جبو پاشخستنا هلبجارتنین پارلمانتویا باشوری کردستان کمسریا بلند آسر بخویا هلبجارتنان یا عراق بریار نودان و ینکه جویه که رد دکه بری بینرین هجاف سرنوچین مون اونها جمع برفره یا بلتن آخوا یا ساعت هفتان جوره پیشکش بکن هر نوچامه یکم جاره کدن تکیلداری تجریدا لامرالیه یم سروکاتی لجنه دیسیپلینی یا دولتا ترکیه داگیر کر به هنجتا جزای دیسیپلینی سی مهندن جی جزای قدخه کرنا هفدیتنا به ریبر آب و راگ هاندبو تکیلداری وی اکیجین انسیاتیفا جه ریبر عبدالله اوجلان را آزادیا سوریه درباره وی اکیده داخلونه دو گوت ام داخواز دکن که ریخستن او سازین مافی مروان ین جهانی او نافنتویم ترکیه نچار بکن که پولیتیکین تنکرنه راکه تجرید مطلق آل سر ریبر اوجلان جی بداوی بکه انسیاتیفا جبو آزادیا ریبر آپو آسوری جزای دیسپلینی ریبر آپو هاتی برین بداخویانی که شرمزار کرد. انسیاتیفی دیار کرد که دولتا ترک برای فرض کردن جزای دیسپلینی دژی ریبر آپو جاره کردن که نخوایل هم بر کردان اشکره کرد گفت. دولتا ترک الکلکا تجرید فرض کردن جزای دیسپلینی دومینه. لیبل الهمبروان سوجن در مروی هوانه ریبر عبدالله اوجلان برخودان دیرو کید مشینه. انسیاتیف بانگلگلی کرد و آزادی خوازین ترکیه و جهانی کرد کش بود دستخصنا آزادیا فیزیکیاری بر آپوتی کوشینی مزن بکن. اکادمیا زانستین جواکی عبدالله اوجلان جیب همان ارمانجی داخویان یک دا و دست نشان کرد که جزای نوی دیسپلینه روی هری فاشیست ایده سلطه آکپی مهپل دیجی گلی کرد و دوستین وان نشان دایه و گود. دمهاتی کوپینگا و آزادیاری بر آپو کوبرس وکل دیجی تجرید و ایریشانه و گوهر سرهلدانه کنو. اکادمیه بدنگیان توین یک بوی کنسای اروپای دیجی تجرید شرمزار کرو گفت. برسوا وزارت داده دولت ترک اثبات کرد کل سر امرالی پولیتیکای قرکرنی هیا. داما داخویانی ده افوانگل کرد و دوستین وان هاته کرد. جبو فکرین ریبر آپوج روجلاتاناوین و گلین جهانی راگهینن به پولیتیکاین آفرینر لهر قاده دوی فکری ریبر آپو بلاو بکن. تجريد السر گلی کرد مالباتین شهیدان ایکانتون افراتیج تکلداری تجریدال دیجی بر آپو داخویانی یک دا و بانگل سی پی تی کرن کوب ارکا خرابه. داخویانی دهاتا گوتن کو تجریدا گران کریگال سر بر عبدالله اوجلان نقانونیه. شان کر ریبر اوجلان اراده گلی کرد و وینا گل تمثیل دکه. گلین آزاد الجهان هیجای پیشگیری و رزگار کرنا ویج زندان فاشیسم ترکن. مالباتان بانگ رخستین ناف دولتی و مافی مروان کرن کو داویل تجریدال دیجی بر آپو بینن. بانک الهمور خستن ناف دولتی ین مافن مروان و جواکا ناف دولتی دکن تبلی و کمپانیای ببن داکو داویل تجرید نمروی و نقانونی یا لسر وی پیک هاتی دما هری نزیک دا سربسبدانا وی به ارکن خوین اخلاقی و قانونی رابن شینین وارگها پنابرن آشهید رستم جودی مخمور جیب داخویانی که بالکشاندن سر تجریدا گران کریال سری بر عبدالله اوجلان جبوه اموه بریاره و گل وارگها شهید رستم جودی به همو کین و نفرت آخوا شرمزار دکن و به بختی آوان بله هر تکیلداری تجرید و پولیتیکین تجرید این کلی امرالیتین مشاندن جی اندام کمیته ناوندی پارتیا کارگرین کردستان پککی هلین امور جیم آنی زمان کو قاشو سی پی تی سازیه که نام نتویه سازیه که کو سردانا گرتی گهاند که لدمجارا امرالیه دل لوازم میده یعنی جو خب وی آواید ده نشاندن اول علیه کدن بالکشان سر رولا دادگاه مافی مروان یا اروپای کد بیجا قاشو سازیه که مافی مروان کو خودی باندوره که زیده به ارکاخور رانابه هر وها هلین امود اشارت به اشکنجه امرالیه دیگه او دبیجه ده اشکنجه امرالیه ده مروف اشکنجه اصل جهان جیم دبینه. Tarihi İmralı direnişini yürüten Endama Komite Nafendiya PKK Helin Omid
بەشداری مدیا هەبەر تیڤی بوو داخویانی و نێزیکاتیên سپîtiya têkildarî Îmraliyê nirxande. Hêlîn Omîd di destpêka axaftina xwe de diyar kir ku Îmralî cihekî dîrokî ye û gote. Fêmkirina sîstema îşkenceya Îmraliyê ji bo fêmkirina sîstema cîhanê rastiyeke gelekî giring e. Taloxkirina berdana Veysî Aktaş di çarçoveya plansaziyekê de têkirin ne. Yani her zaman belirttiğimiz gibi aslında İmralı işkence sistemini anlamak. Hêlîn Omîd destnîşan kir ku bi sîstema qirkiriniya Îmraliyê re dewleta Tirkiye jî dîl hatiye girtin û gote. Dîlgirtin dibe ku nirxandineke gelekî hişk be. Lê belê hêzên navneteweyî derser sîstema qirkiriniya Îmraliyê re dewleta neteweya Tirk dibin kontrola xwe de dihêle. Timî lampeya kesk ji bo Tirkiye vê dixin. Timî hêviyê didin. Dibêjin hûn şer êrişê dewam bikin. Ya ku vê sîstemê li ser piyan dihêle rastiyekê bi vî rengî ye. Şimdi geride bıraktığımız süre içerisinde yani yaklaşık böyle 15-20 günlük süre içerisinde Hêlîn Omîd anî ziman ku efsaziyên Ewropayê bi rola nixwandina şermê radibin û gote. Ya rast ji bo parastina berjewendiyên sermayeyê yên sîstema mîtîngeriyê ya kapîtalîst hatin avakirin. Wezareta Edaletê ya li Tirkiye daxuyaniyek da got li Îmraliyê maf nayê bin pêkirin. Rewşekê qutkirina têkiliya ya bi temamî nîne. Mirov nizane çi bibêje. İnsaf spîtî ji xwe bi şermokî be jî rewşê nîşan dide. Yanî nevekê zîndanên dine, neveke deverên dinin. Ya rast vê yeke cara yekemîn di vê astê de qebûl dikin. yine hem Önder Apo'ya, önderliğimize dönük politikalar açısından hem de beraberindeki 4 arkadaş açısından ve İsa Aktaş arkadaşın örneğin infaz. Endama Komîteya Navendiya PKK Hêlîn Omîd diyar kir ku CPT û saziyên din berpirsiyartiyê davêjin ser hev û gote. Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê qaşûsaziyekê ku li tevahiya cîhanê bi bandûr e. Spîtî saziyekê ku îdia dike rewşa ligirtîgehan di ser dewletan re di ser netewan re kontrol dike. Di rastiya Îmraliyê de ev her du sazî li ser sûç hatine zeftkirin. Di rewşa heyî de berpirsiyariyê dixin stûyê hev. Ji ber ku bi rastî jî rewşekê gelekê giran heye gûnayê qebûl kirin. Hem jî xusûsên di peymana Mafê Mirovan Ewropayê de têne binpêkirin. Belli bir amaç çerçevesinde geliyor. Bi her însiyatîfa ji Kurdistanê re aştê ya Îngîlistanê namek ji CPT'ye re şand û jê xwest ku bi les şandiyekê bişîne grava Îmraliyê di namê de hate diyarkirin ku rêber Apo nûnerê milyonan Kurdana û agihînegirtina wê ji bo gelê Kurd jî mijareke gelekî hesas e. Lewra bank û daxwaz ji CPT'ye hate kirin ku demildest şandiyekê bişîne grava Îmraliyê û fikarên heyê ji holê rake. İnsiyatîfa ji Kurdistanê re aşîtiya Îngîlistanê ku ji parlamenter endamên sendîkayan, akademisyen, parêzer, lord û rewşenbîran pêk tê ji bo teşrîda li ser rêbera Apo bidawî bibe nameyek hevpar nivîsandin. Name ji serokê CPT Mîtşerra hat şandin û tê de banga şandina bi les şandeyekê li greva Îmraliyê hat kirin. Di nameyê de banga berpirsiyariyên xwe demildest bi cihbînin hat kirin û hat xwestin ku ji bo rêber Abdullah Öcalan demildest bikevin nava liv û tevgerê de. Hate destnîşankirin ku rêber Abdullah Öcalan yê ku ji aliyê bi milyonan Kurdan ve weke nûnerê wan yên siyasî tê dîtin, ev 3 salin ji aliyê dewleta Tirk ve li greva Îmraliyê tê ragirtin û bi turengî destûrnayê dayîn ku peywendî pêrevê çêkirin. Di vê çarçoveyê de hat gotin bi vê teşrîda dermirovî û derqanûnî têkiliya rêber Apoya bi malbat û parêzeran re di nava valatiyeke îzolasyonê de hatiye hiştin. Di dewama nameya ku jê serokê CPT Mîtşerra hat şandin de hate diyarkirin ku ev rewş ji bo Kurdan mijareke hesas e wiha hat gotin. Ji ber vaz sedama em ji we daxwaz dikin ku weke sepêtî demildest bikevin tevgerê ancak bi vî rengî wê tirs û fikarên me derbas bibin. Weke sepêtî mafê we heye ku hûn serdana hemû cihên girtinê yên dewletên ku aliyê peymanê ne bikin û Tirkiye jî di nava van dewletan de ye. Dewleta Tirk xwedî wê berpirsiyariyê ku destûrê bide we ku serdana Birêz Öcalan bikin
و برنگێکی تایبەت پێڕە هەفدیتنێ بکەن. انسیاتیفا ji Kurdistanê re aşîtiya Ingilistanê di dawiya nameyê de bibîrxistko CPT divê li gorî madeya sêyemîn ya Peymana Konseya Ewropayê tev bigere got divê ji bo kontrolkirina tendurustiya Birêz Abdullah Öcalan şandeyekê bişînin girava İmraliyê. بهر لکانتونا فراتیجی لسرجیانا ریبر عبدالله اوجلان فکرین ریبر آپو کمپلا ناونتوی او تجرید لإمرالیه کنفرانسک هاته لدارخستن. تفکر جوانی شورشگر او یکیتیا جنین جوانی کانتونا فراتی درباره ریبر آپو کنفرانسک لدارخست. کنفرانس به بجداری خواندکار جوان او اندامین سازیان لباشاری کوبانی هاته لدارخستن. ده کنفرانسی ده پرسپکتیفین ریبر آپو هاتن خواندن. پشتره سینویزیونک لسرجیانا ریبر آپو جه بجداران رهات پیشاندان. باشی ریبرا دستیا جوان او ورزش افشین مستو آخوی او گوت ام بسایا فکری ریبر آپو گشتنه وی آستی آستا کو نها ام به زمان خواه فیر دبن کو وکی خونکی جمره بو. بجداران جی نرازیبونین خواه لدجی کمپلال سر ریبر آپو نشاندان و تجرید شرمزار کرن. کنفرانس به انجام نامه کی بدابی بو. ده انجام نامه ده بالهات چاندران سر چالکین جبو آزادی فیزیکا ریبر آپو او آستا بلافکرنا فکرین ریبر آپوین لحرمی خاطه داین. بری بینرین هیجا دولت ترکیه اجر کرد وقتا که کو چنینا لحرمی دست کریه ده به چکین گیران حرمی توباران دکه لشعبای ده انجام توباران ده زویک شاوتی. دولت ترکیه اجر کرد و بشف گوندین امحوش منیخ رادار او حلوسا ین شعبای توباران کرد. گله که او بیسیک کو کتناوا گوندی هوش کتیه هنک تقیه ده انجام گله باران ده زیویه که ولاتیان جهات شوتاندن شنین گوندین هوش دی بیجن تو باران این دولت ترکیه روشانه جبو 1 متر سی چیدکن هر وها جبر تو باران دولت ترک زوین وان شوتیه جوتکارین کانتونا جزیره جبر ایریشن دولت ترکیه ین لسر هرمی جموسیما برهما خویا چاندنیه بترسن. Ardiye Maggiş Hamur Resiko Türkaj Beriyat 4 sala kundiki ma kuştum am zakhir şino belek الدرسان بس كريش مرد am نيرم بشي عسل انا بصاردي خدا am عرضي خدشين لا بعرضنا كمان حتى شاخي دراسة وشاخي دراسة جي كده صباح عميتشن عصر عمي يعني 6 ساعات شغل وبربري معسل بري مغربي امتنا رقي خواري مستهدفا دائما قبل دولة تركيا يعني دستي ما سرد لي ما من ساعات هم ضد كمان نبعد اخوان امزه شماره شبي تسبيكا باران هذه تقريبا نهايه د سال 2020 د ریبریا خو سرج بو والاکرنا کامپا هولج کوچبر ولاتین سوری جی بریار کتابو او دوی چارچوبه ده ایدی باوه که بش به بش مالباتین سوریین لکامپا هولج کامپی دردخه او دشنن هرمین وان او دوی چارچوبه ده جیم ایروژی بشکن نو یا جه 69 مالباتین جه دیرازوری جه کامپی جه آلی ریبریا کامپی و بر دیرازوری کانتونا دیرازوری و جاری جه آلی کمیته که کو هاتیا آوا کرن و تینه پیشوازی کرن پیوستین وان تینه بجه آنین او هر وها جبو وان جه درفتین کار تینه پیدا کرن. ریوبریا کامپ هوله 69 مالباتن جی درازور ین ده کامپی ده دمینن و گراندن هرم آوان. ریوبریا خسر دموکراتیک یا باکور اشلات سوریه ده سال 2020 ده بریا درخستن سوریه یان جی کامپ هوله درخستن. جوی دمه حتی نها 54 بش جی کامپی درکتنه و وگریان هرمین خواه. دبشا ایرو ده 254 کس هنه کپرانی آوان زاروک و جنن. شانده که ریوبریا خسر هفسروک نویسگاه کار و بارین پنابران و کوشبران چاودریا درخستنه بشه جی کامپی کر. تیکلدار مجاری هفسروک نویسگاه کار و بارین پنابران و کوشبران مریم ابراهیم بحثا درخستنه ولاتین سوری جی کامپی کر و ها گوت. ریوبریا خسر جنیز و وان کسان دشوپینه. جبرکو ده نوا سالین بوری ده راستی گلک فکرین تندراو هاتنه. جبروی مجهن پروردین تایبت جبوان وکرن
دا کو د پیشاروجه د تبلی جواکی ببن. جگیری دستیا ریوبر آ مجلسا ریوبر آ دیرازوری فتحی التعیش کو اف جی چاودریا درخستنا مالباتان کر آنی زمان کو لی دیرازوری آمدکاریان جبو وان تینه کرن. مجلس ديرا زوريج بوكورا وشامال باطن لهرمي بجهد بن بشوبينا كوميتايك آواكرية. بريالي كوميتاي آلي كاري جوان رتي بيشكش كرن ودرفتين كارتي پیدا كرن. 10/10/2000 طبعا نحن إخراج السوري. یک جنین کو جکامپی درکت وها کیف خاشی آقا آنی زمان. طلعنا عنها ام قلك كيف خوشم بفي دركتني دي صالين بوريده ما قلك زحمتي ديت ادي ام دخوازم لواري خو بجين وزاروكي خو فريجانا راست بكن. پشتی دانستاندنین دنابرا قصده و روسپین کانتانا دیرازوری ده رفشا کسین وی وگرن کانتونی هاد نقاش کرن. اف گاو به کفالات روسپیان بو مالباتین تین درخستن دایه. کنگراستار یا باجاری حسکی لحفت باشروکان دست به پیشل بجارتنین نامزدین جن ین هف شارداریه کر هر وها ریوبریا خسریا دموکراتیک یا کانتونا فراتیجی لجنه کمسریا بلند یا هل بجارتنی یا کانتون آوا کر لجنه جی هشت اندامان بکتی. لگوری نقشه انویا هریما ریوبریا خسرا باکور و روشلات سوریه گلک گوهرتن هاتن چکرن. دو هندوری کانتونا جزیر ده جغینی باجاری مزنی حسکی و قامشتو پازده باجار و 40 باجاروک هاتن ساز کرن. کنگراستار لحفت باجاروکین کنو هاتن آوا کرن. دست به پیش هلبجارتن نامزدین جنین هف شارداریان کر او جی افن. شارداریا قبور قراجنایا گریدای تلتمری باجاروکا هریریا گریدای شداده تلطویل و رد شگرا ممضيف مرقدا ومخرومة قريداي باجاري حسكينا. لاليا كردن ريفبريا خسريا ديمقراطيكا كانتونا فراتيشي لجنيا كومسريا بلند آهل بجارتنان كانتونان آواكر لجنه جحشت اندامان بكتي. بردفكا كونغراستار زوزان بكر درباري هلبجارتنان و پیش هلبجارتنان دا آخوي. زوزان بكر ديار كر كتفگر و ريخسن جنان دنوا خباتان دنو گود ایدی خباتین لدارخصنا هلبجارتنین نافخویی شارداریان روژاوا میا سرکیه. یکمین جاره یکمین بو جند آستا باکور روجهلاتی سوری دا آستا روجهلات آناوین دا آستا ام دکار ببیجن دنیای دا جی یعنی گاوه کی نو بو که جنان بخوا نامزدین خوا دیار کرن جن بخوا هلبجارتنین نافخوییش آلی جنان بخوا دهاتن لدارخصتن. زوزان بکر اف پیش هلبجارتن بیک جی دستکفتین شورشاشنان بنافکره. یک جه دستکفتین شورش آمه بون کجاره کدن و کتبیجن او جی درباسی ناوا و دستکفتیان بو کتباکو روجهلاتی سوری دمدوی روجانه جن تکوشین دکن روجانه برخداری تکرن روجانه گاوه نو تی آویتن اف جی گاوه کی نو بو زوزان دازانین که جن نونریا خواه به وینه گازات هلبجارتنه و دیجی دایکن من به تمن مزن جنین که براستی نخواش بون و نکام بون بمشیان جی لی همه جبوی نامزدین خادیار بکن و جبوی دنگ خابرنگی که آزاد ورم بدن هجماری که مزن یین جنان بر خدان جین که صندق لی هاتن دانین. زوزان بکر بالکشان سر هریمین کوجی چته داعشی هاتن رزگار کرن و دست نیشان کر که جنوان هریمان به پیشنگی کمبوناجنانا زنوبیا آوا کرنا شارداریین دموکراتیک بکنه. به پیشنگی جنان جاره کردن هلبجارتن نافخایی لورجی هاتن کردن هلبجارتن دست به که ای گشتی لوه درجی به پیشنگی مثلا جنین زنوبیا. بردفکا کنگراستار زوزان بکره دیارگر که هلبجارتن سیه گلانی دی بخوره وینا جن جوان و گلان نشان بده. جاره کردن وانگاوید کن یعنی و چاره سر کرنا آلوزی کل سوری هی به دست گل سوری به و پیشنگی و جی و گل باکو روچلات سوری به تواهی پیکات. بلم هنا بيتر خبر نوا سوريا و نوا سوريا جيل در عيد انجامات تقينان ده دولشكر الحكومة شامي هاتن كشتن او دو جي بريندار بون لعالية كدن چتين كو دولة تركيا
وان دشینه نیجری مری و دیگرین هرمین کو دولتا ترکیه لباکور سوریه دایر کریه هری داوی 4 جنازین چتین سوری لنیجری هاتنه کشتن و گریان هرمی. لپارێزگەها دەرا تەوی چارەسەرکردنا ڕەوشێ هینجی شەر ئێریش û کوشتن bi dawî nebûne. Navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriye ragihand ku li ser rêya bajarê Har re û bimrîn ê Bakurê Derayê du erebeyên hêzên hikûmeta Şamê teqiyan. Di encamê de du leşker hatin kuştin du jî birîndar bûne. Hate ragihandin ku kesê nenaz bombe di her du erebeyan de bicihkirine. Çavdêriya da zanîn bi vê daneyê re hejmara kesên ji destpêka salê ve li herêmê hatine kuştin derket 148. Şandina çeteyên Sûrî ji aliyê dewleta Tirka dagirker ve bû welatên din ku terûra xwe belav bike zêdetir dibe. Dewleta Tirk piştî Libya û Qerebaxê niha berê van çeteyan dide Nîjerê. Dewleta dagirker van çeteyan li herêmên dagirkirin perwerde dike, amade dike û wan dişîne Nîjerê. Herî dawî nêzîkî 505 çete ji Firqet Sultan Murad, Firqet Silêman Şah û El Emşad li beramberî $1500 Amerîkî berê xwedan wî welatî. Niha ew çete mirî bi ser welat û malbatên xwe de vedigerin. Çavdêriya Sûrî eşkere kir ku 4 cenazeyên çeteyên Sûrî ku li Nîjerê hatibû kuştin vegeriyan herêmên dagirkirî. Her wiha dewleta Tirk jî pereyên wan yên mehane ku $1500 Amerîkî diyar kiribû tenê $1250 dide wan. بله دوه ده ساعت شوی ده به چکان ایریش آواهیا دم پارتی یا لنافچا بیرد جوکیا رحای هات اکرن ده چار شویا لیپرسینی ده برای هفشارداری بیرد جوکی محمد بگیت ای پشتی هل بجارتنی جدم پارتی استفا کر بو حالیل بگیت هات بنجاف کرن هات زانین کو حالیل بگیت دو گف لرببرین دم پارتی ین نافچه خواریه خلک نافچه ایریش به تندی شرمزار کرن و گوتن نامرد به دیروکا تیکوشین یا پارتیا ما نزانن امر نادن نامردان. دو بشev li dijî avahiya navçeya Bêrejûkiya Partiya Wekevî Demokrasiya Gerlandem Partî êrişekî çekdarî hate kirin. Hat eşkerekirin ku di êrişa çekdarî de 14 gule li avahiyê hatiye barandin. Piştî êrişê birayê hevşaradarê Bêrejûkê Mehmet Begîd ê piştî hilbijartinê ji Dem Partî îstifa kiribû, Halil Begîd di çarçoveya lêpirsînê de hate binçavkirin. Hat zanîn ku do bişev birayê Begîd Halil Begîd bi riya WhatsAppê gef li rêveberên Dem Partiyên navçeyê xwariye. Li ser vê yekê rêveberên Dem Partiyê Halil Begîd gilî kirin. Êrişa li dijî Dem Partî bi xwepêşandanekî girseyî ji aliyê xelkê navçeyê ve hate şermezar kirin. Di çalakî de hevserokê Dem Partiyê navçeyê Hasan Yıldız Daxuyanî da ev tiştanê ziman. Kekê Mehmet Begîd ê talanker ê xwediyê mîjî çetetiyê Halil Begîd êriş bir ser avahiya me ya partiyê ya navçeyê. Namerdên ku vê yekê dikin bi dîroka têkoşîniya partiya me nizanin. Kevneşopiya me ya têkoşîniya siyaseta demokratîk ticarî rê nade çeteyan wê ji niha û pê vejî rê nede. Yıldız her wiha êrişên beriya niha yê li ser partiya wan bi bîr xist û got li dîroka vê partiyê binerin hûn ê bibînin ku vî gelî gelek mîna wê avêtin sergoyê dîrokê. Em li virin gel li vir e em ji we natirsin. Halkının irade gaspına Li wir hevserokê Dem Partiyê Bajêr Bekir Karakeçilî jî destnîşan kir ku armanca êrişê provokasyonê ji xelkê navçeyê xwest baldar be. Bekir Karakeçilî anî ziman eger Mehmet Begîd û malbata wî carek din van provokasyonan dewam bike wê gel cezayê pêwîst bide wan û got mafê kesî nîne ku aramiya gel têk bibe. Divê tavilê îstifa bike. امش باکوری کردستانی و جریه بری خواب دن باشوری کردستانی او به هلبجارتنا پارلمانتویا باشوری کردستانی دوام بکن ده گلانی ده و باشوری کردستانی ایدیم دما پروپاگاندا هلبجارتنا پارلمانتویا باشوری کردستانی دست پیدا که لیم هینا دروش ماینج بو ویه که ایدی جناوا عراق جی گله داخلین جبو راوستاندنا انگو پاشخستنا
هلبجارتنا پارلمانتویا باشوری کردستان دردکه و هری داویه دادگاه فدرال یا عراق راگهاند کو جبر هنک بویران پرزریکین کوهنه او لیستیان نامزدان در راوستاندن هر پشتیوی داخلنیا دادگاه فدرال و جاریج کمسریا بلند هلبجارتن یا عراق راگهاند کو او جبو هلبجارتنا پارلمانتویا باشوری کردستان ددن راوستاندن یکیتیان اجتماعی کردستان جهما پشتی وان داخلنین هم کمسریا بلند و هم جین دادگاه فدرال عراق برتگ نشان دا و گوت او پاشخستنا هلبجارتنا پارلمانتویا باشوری کردستان رد دیکن. بیتری 2 سالانه کجبو هلبجارتنا پارلمانتویا باشوری کردستان پیک به بریارتی نگرتن. سروک حکومت باشوری کردستان دنبوری نچروان بارزانی بخواجی 4 جاران بریارا هلبجارتنی دا و روش دیار کر. لی حتی نهاجی اف هلبجارتن پیگ نهاتیه هرتم جبر ناکوکین دنابرا آلین سیاسی دستوردان اولاتین در و تی تعلق کرن. نهاجی چاول ریکو دهی حاضران 2024 ده هلبجارتن وره لدار خستن. لی پدکی یا کج انجام هلبجارتنی دترسه جبو پاشخستنا دما هلبجارتنی دری به دری دگره. ددمکی ده که نچروان بارزان لی ایرانی بو مسرور بارزان جی جبو پاشخستنا دما هلبجارتنی لدادگاه فدرال یا عراقی گلی تومار کرد. مسرور بارزانی ده گلی خود خستو بکو کاروبارن جبو هلبجارتنا دما ششم آ پارلمانتیا باشوری کردستانی وره سکناندن. دو دادگاه فدرال یا عراقی را گهاند کو وان لگور فرمانه که دولت بریارا اریکرنا لیستین نامزدان بو هلبجارتنی راوستاندیه. لگوری بریاری و اف مجاری راوستاندی بمینه تا کو دوزا مسرور بارزانی به انجام دبه. پیشتی وی بریارا دادگاه داخویانی یک جیج بردف که کمیسیون بلند از سربخوی هلبجارتنین عراقی جمانه غلایی هات. جمانه غلای راگهاند پشتی بریارا دادگاه وان به آوه یک دم کی حتی به انجام بونا گلیه کو لسر هلبجارتنی هاتیه کرن بریارا سگناندن کاروبارن هلبجارتنی دانه. پشتی وی بریاری ناوند کاروبارن یاسایی یعنی که داخویان یک دا. لگوری داخویانی یعنی که بریارا کمیسیون هلبجارتنین عراقی یا درباری سگناندن کاروبارن جبو هلبجارتنی درد کریه. یعنی که دیار کرد که بریارا دادگاه لسر چاوانیا دابشکرنا کرسین پارلمنتوی یا بسر بازرین هلبجارتنی دیه همو کاروبارن هلبجارتنی ناگره نواخوه. بله هر سروکی که اجتماعی کردستان یعنی که بافل طلبانی لواشنطن لگل اندام کمیته در و یا جواتا نونران جوینک پیکانی. دجوین نابرا آلیان ده اشارت به دوامی حول ناونتوی ینجبو پاراسنا آرامی و آسایشیا دوری هاته کرن. بافل طلبانی راگهاند دوام دیالوگا برپرسانه ده نابرا هزین سیاسی ین حریم باشوری کردستان و عراقی ده فاکتور سرکی اجبو بدستخستنا آرامیه. مجارت تروری او دوامی آلیکاری اجبو هزین پیشمرگه جی مجارک دن ین هفدیتنیم بو او درباره وی که ده جی طالبانی گوت ام تقضی لسر چاکسازی او یک خستنا هیزین پیشمرگه دناوه هیزکن نشتمانی او نتوی دادکن. سروکی یعنی که بافل طلبانی باکشان لسر پاراسنا مافین دستوری ین گلی کرد لعراق او جارکدن تقضی لسر لدار خستنا هل بجارتنا پارلمنتوی ددما خوده کر. بله ربریا خسریا شنگالی هول در لبر وگرا گل شنگالی وکه پدکجی به همو ری او ریبازان لدجی وگرا گل او اراده گل کار دکه دادگاه فدرالیا عراقی جبو کجبرین کامپین باشوری کردستانی بریارا گرتنا دبستان دا و ایدی زاروکن ازدی لکامپان نکاربن بچن دبستانان لمافی وان هیا دما وگرا شنگالی دبستان آخواه دوام بکن. لشنگالی دهمین سالوگرا فرمان اساسی تباغا 2014 نزیده به. رببریا خسر آشنگالی هول ددار لبر وگرا گل آشنگالی وکو اراده آنوجی لگوری خستکن گل آوا ببا. پدکی جی بحمور و ریبازان لدجی وگرا گل و اراده آگل کاردگه. دادگاه فدرال عراقی دناوا هفته بوریده جبو وگرا کوچبرین ایزیدین لکامپین باشوری کردستانی بریارکه گرینگ دا. لگوری وی بریاره و دسیه تیرمها 2024
هەموو دبستانین لە کامپان بە تەمامی وەرنگرتن و جارێکە دن vنەبن. وێ ئێدی زارۆکێن ئێزیدی لە کامپان نکاربن بچن دبستانان. لێ مافێوان هەیە دەمافەگەریان شنگالێ دبستانە خۆ دەوام بکن. وەزارەتا پەروەردەهەیە یا باشووری کوردستانê ji bo betalkirina biryarê serî li Dadgeha Federal a Iraqê da. Dadgehê serlêdana wezaretê ret kir, biryara girtina dibistanên li kampan careke di nehrê kir û ev biryar misoger kir. Hevserokê Meclisa Xweseriya Demokratîk a Şengalê Naîf Şemo derbarê van bûyeran de û herwatiyê kildarî proseya avakirina îradeya nû ya Şengalê axivî. Naîf Şemo diyar kir ku negelê Şengalê ne jî rêveberiya Xwesera Şengalê vegera îradeya kevina pedekê qebûl nakin û wiha dewam kir. Dareya nû ya Şengalê wê li gor qanûnên Encûmena Meclisa Mosilê weredanîn. Encûmena Meclisê xwedî mafe ku îradeya ji nû ve ava bike. Lê pêwîst e ev li gor xwestika xelkê wê herêmê be. Rêveberiya Xwesera Şengalê jî li gorî xwestekên gel tev digere. Naîf Şemo derbarê vegera koçberan de balkişan li ser biryareke giringa ji bo vegera koçberan û ev agahî dan. Dadgeha Federal a Iraqê derbarê vegerê de biryareke nû da ku divê gelê mezan be. Careke din wê li kampan dibistan neyên vegirin. Bila gelê me yên li kampan vê jî zanibe û bi dilekî rehet vegerin ser cihûwarî xwe. بەلەمێدی دەربازی ڕەوشا لە غەزایê لە شەریدا غەزای ببن û em hinekî qala operasyona ku İsraîlê li Rojhilatê Refahê dayê destpêkirin bikin. Refa em dikarî wisa bêjin ku êdî ji navê xwe gelek gelek dûr e ango ta aramê û ewlehê li nava Refahê nemaya tenê di nava 24 saetên dawiyê de li şerîda Xezayê û Refahê di encama êrişên ku artêşa İsraîlê pêk aniye de bi qasî 44 Filistîniyên din jiyana xwe ji dest daye li aliyekê din li Rojhilatê Refahê jî şerê dijwar êdî di navbera hêzên Hemasê û artêşa İsraîlê de rûdidin. أنا الآن هي سابع هجرة وأنا الآن رايح عن مجهول والله ما نعرف وين. دروجا 214 de ji êrişên du aliyên İsraîl û Hemasê berdewam kirin. Di êrişên hawayên İsraîl ya di 24 saetên dawîn de li Refahê sûyî 5 kes mirin, 129 kes ji birîndar bûn. Li gorî agahiyên ku ji çavkaniyên tenduristî yên li nexweşxaneya Kuwêt ya li Refahê hatin wergirtin, cenazeyên sûyî 5 kesan arîne nexweşxaneyê. Hat parvekirin ku di êrişên ku balafirên şerên İsraîlê malên sivîlan hedef girtin de piraniya kesên ku jiyana xwe ji dest dane zarok û jinin. Her wiha di daxuyaniya baskê leşkeriya Hemasê tugayên İzzetîn Elqessam de hat ragandin ku di navbera leşkerên İsraîlê û leşkerên Qessam ên ku derbasî Rojhilatê Refahê bûne de pevçinên dijwar rû didin. Baskê leşkerê Cihada İslamiya li Qudus jî diyar kir ku yekîneyên wan bi hêzên İsraîlî yên ku derbasî Rojhilatê bajarê Refahê bûne ketine pevçûnan. Rayaderên İsraîlê derbarê mijarê de hîn ti daxuyanî nedane. Ajansa Nûçeyên a Filîstînê Wafa ragihand ku danê sibê di encama bombebarana İsraîlê ya li ser Rojhilatê Xeza û Refahê ya li başûrê şerîda Xezayê de neh kes mirin. Li gorî nûçeya Wafayê balafirên İsraîlê apartmanek li heremên Askolaya navçe Ez Zeytûn a li Rojhilatê Xezayê kirin armanc. Hat diyarkirin ku di encama êrişê de mêrek, jinek û 5 zarok jî di nav de 7 kes mirin. Hat diyarkirin ku di êrişa bombeyî ya ku ji alê İsraîlê ve li nêzî deriyê Selahattin a li başûrê Refahê bi motorsikletê hat kirin de 2 kes mirin û hîn kes ji birîndar bûn. Ajansa Şehab li ser hesabê xwe Telegramê ragihand ku topxaneyên taxa El Selam li Rojhilatê Refahê balafirên İsraîlê jî Beytlah ya li bakurê şerê de Xezayê armanc girtin. Ji aliyê din ve televizyona El Aqsa ragihand ku hêzên İsraîlê li hin heremên curbecur ên navberast û başûrê şerê de Xezayê êriş pêkanîn. Rojnameya Haaretz ragihand ku komên Filîstînî
سی روکت آویتن باجاروکن اسرائیلی ین سر به شرید غزایه. لگوری نوچه آجانسا نوچن آجیهانی عرب هات راگهاندن کو پرگالا پاراستنا هوایی قوبه حسینی نیوی وان روکتان امها کریه ین مایجی کتن قادن وکری. مجلس هرما اشکول دیارکر کو جبر موشکان لهرما نهل الهاشور شواد درکت لزیان جانی چینه بونه. بلی هر به روشا لغزه ام دوام بکن لی ویجاره دنگ ودانا شری لغزه داستا جانی ده بچاوائیه لدیج اپراسیون بجاهی رفاهی جهیرا گلک ولاتان و برتکات نشاندان سکرتری گشتی یه نتوین یک بوی آنتونیو گوتریس رای دارین مصری قرال اردن عبدالله دوامین او هن ولاتین دن بالچاندن لسر خطریا اپراسیون اسرائیلی یا لدیج رفاهی یک جلیدرین حماس اسامه همدان ده داخلانی خود آنی زمان که حماس ده دبن زخت و راگشیا لشکری ده برسوی نده ت پیمان پفگوهرتنا دیلان لعالیه دن ریببرین فلسطینی بانک لامریکایی کرن که دمل دستوردان بکه دا که اسرائیل هول نده که رفاه داگر بکه و ولاتین وی کجبر بکن. پشتی که ارتشا اسرائیل هیزین خوال در دور را رفاه بجه کر جالیه گلک ولاتان به هشیاری هداین. ارتشا مصر هیست و وسایتین خود جل آلی مصری یه دریه سنور ای رفاه بجه کرن. اف یک ددمکی کو قاهره نابین کار دانستاندن نوین آگربسته دنابرا حماس و اسرائیل ده دکر پیکاد. مصر اپراسیون لشکریا اسرائیل یا لرفاه کو ده انجام ده آلی فلسطینی یه دریه سنور ای رفاه خست بن کنترول اسرائیل بتوندی شرمزار کرد. بموقفنا الذي تم إبلاغه لهم سابقا. یک لیدر حماس اسامه همدان داخویانی خدا زمان کو حماس ده دبن زخت و راگشیا لشکری ده برسوی نده ت پیمان پفگوهرتنه. همدان دیار کرد کو بریارا برفره کرنا اپراسیون لشکری یا لرفاه نیشانا اصرار اسرائیل یا لسر آستن کرنا هولدان نابین کارانه. هر وها وزیر پاراستنه اسرائیل یوف گلاین دیار کرد کو اگر حماس به پیمان کو ده انجام ده دیل بین بردان قبول نکه اوی اپراسیون باجار رفاه کورتر بکن. اسرائیل برد کرنا پیشنیان را آگربستی یا کوج آلی حماس و هاتب و پجراندن روژا دوشمی لرفاه اپراسیون که لشکری دادست بکرن و دریه در بازبوین استراتژیک آل سر سنور مصر گرد. An agreement between the government of Israel. هر وها سکرتری گشتی نتوین یک بوی آنتونی گوترزی لسر بانگا خویا جبو آگربستا لغازای دوباره کر بانک لإسرائیل کر کو جو اپراسیونه که برفره لرفاه دور بسکنن. گوترزانی زمان کو اپراسیونه که به ویرنگی یا لسر رفاه دی ببه سدام کاراستا که مرووی و شاشتیه که استراتژیک. قرال اردونه عبدالله دویمی جی تقاضی لسر پیوستیا ریگرتنا لأپراسیونا بجاهی اسرائیل لدجی رفاهی کر. عبدالله دیار کر کو کنترول کرنا اسرائیل یا جعالی فلسطین یه دریه سنور ای رفاهی و گرتنا و یا جعالی کاری را و کراست انسانی یا لغزای زیده تر بگه. لالیه دن ریوبریا فلسطین بانک لامریکای کر کو دمل دست دستوردان بگه دا کو اسرائیل هول ندن کو رفاه داگر بکن و ولاتین و کوجبر بکن. بردف که سرک دولت فلسطینی نبیل ابو رودینا درباره مترسیا کو اسرائیل لرفاه کمکوژی بکه هشیاری دا اوگود. افروش جیانا بملیونان فلسطینیان دخه مترسیه. کنترل کرنا سنور فلسطینی جوالی اسرائیلی و روشا ولاتیان زیده تر بکه. بلندر بازی شرکتن یه دمدرش و کجر و ویرانکر ببین اوش شریدنا برا روسیا و اوکراینی دیه هری داوی جری خصنا قلقه کرنا چکین کیماوی لسر ادعایان که روسیا ل اوکراینی چکین کیماوی بکار آنیه
لکولنک دابو دست بکرن لریخسن راگاند کو دنجامان لکولین نوان ده نگهشتنه بلگین تیرکرین کو بجن چکین قدخکری روسان لحرم بکار آنیه لآلیه کدن جی وزارت استخبارات یا اوکراین راگاند کو سروکی اوکراین ولادیمیر زلنسکی جدناو ده هولدانین سویقاست ین کو لهمبری وان دهاتا کرن جالیه هیزن وان و هاتنه تیک برن او سرک وزیر آلمانیا اولاف شالز جی جاره کدن بانک لولاتین روش آوای ولاتین اوروپی کرن کو سیستم پاراستنا آسمانی یا اوکراین یه جر رزروین خواه تیرکر بکن. ریخستنا قدخکرنا چکین کیمیوی انجامین لسر ادعای بکارانینا چکین کیمیوی لأوکراینای اشکره کر. بردفکا ریخستنی الیزابت ویشتر دا خویانی دا اوگود فدراسیون روسیا و اوکراینای هفدو سوجدار کرنا و جبو ادعای بکارانینا چکین کیمیوی ریخستنی را راکاندنا. آگاهین که جهر دو آلیان وحاتنا و هروها آگاهین ده دستی سکرتیریه ده بتیرکری نهاتنه پشتراس کرن. الیزابت هشیاری دا اوگود دیسا جی روشتگاره بکوره احتمال که مادین کیماوی ین بشحر وکه چککه بین بکار آنین جهی ترس و فکارانه. وزارت کارین درویا امریکای هفته عبوری موسکوی سوجدار کرد که لدیجی لشکرین اوکراینای چکا کیماوی بکار آنیه. کرملین سوجداری امریکای بی بنگه بناف کروانی زمان که اف حرمتی نیشانی ارکن خوین لگوری حقوقا ناو نتویی یا لوی هریمی ده. هر وکی استخبارات اوکراینای راگاند که وان پیشی لپیلانا سویقستی یادناوا وان ده سروک روسیا ولادیمیر زلنسکی لدجی رایدارین پای بلندی اوکراینای گرتن. هات راگاندن که دو آلبین یکینه پاراستنی به هنجتا که آگاهین و شارتی دانه استخبارات روسیای هاتن بجه کرن. هات دیار کرن که دو پیلانا کشتنی ده سرین که ده زلنسکی دیل بگره و پاشه بکوشن هاتیا پیش بینی کرن. هات راگاندن که دناوا هدفان ده سروک استخبارات رشکری کریلو بودانوف و سروک استخبارات اوکراینای وایسلشی هنه. لالیدن سرک وزیر آلمانیا اولاف شولز بانگلوالاتین اوروپای کر که پاراستنا هوایی هج اوکراینای جه رزروین هیی خورد بکن. لگوری نوچه بیلد آلمانی سرک وزیر ببیر خست که آلمانیا دی جه رزروین خو سیستما پاراستنا هوایی یا سیمین پاتریوت بده اوکراینای اوگود او نیشانه که پر اشکره که او آمادنه آلیکاری بدن جهین کو جبل خانه لیکی من. جبر کو ام نکارن لبنده بن حیاکو پرگالی نورن هل براندن. دوی ام جه رزروین هیی زیده در پرگالین پاراستنا هوایی بدن اوکراینا. برین دوچامه داوی جینو چه که یا آرکولوژی لنیوگراوا سینایی لباکور روشلات مصری برماهین آواهیه که گرینگ آکو نیزی 3400 سال بری هاته دیتن لیکولینر دفکرن که دبکو او مالا بهنودان یا قرالیتی بو ده کلاندنا دیروکا مصری یا کونار هریم او به طایبتی جی دیروکا ویا لشکریا لسینایی چاره کدن رونی دیگه. لنیوگراوا سینایی لباکور روشلات مصری برماهین آواهیه که گرینگا کنیزی 3400 سال بری هاتیه دیدن. خرابیم وی آواهیه که تأسیس که لکس آمالباتا قرال وجبو کاروبارین دولتا مصری دور بکوه بهم ودانا خولی ودا هاتیه چیگرن. اف خرابه لشونوارین ارکولوژیک آلت الهبوهای هاتیه دیدن. لگوری پاروکرنا وزارتا تورزم یا آنتیک مصر آواهیج سردما خاندان مصر یا حیشنمین قرال ثوتموسیس یسیمین و فرعون ششمین مایا. ثوتموسیس سیمین سرورکه که به دستکفتین خوین لشکری ایداری و چاندی دیزانین و تی حسباندن. لگوری ارکولوژان او آواهیا لسینای دبکو جهکی قو قرال بشتی سفر لشکری
لێ بهێنا خۆڤەدابە ئەف ماڵا بهێنڤەدانی لەسەر دەستپێکە ڕیا هۆروسیە ڕیا هەرمتاگێ لە دەستپێکە ڕێگەزێکە کەڤنار ئاکووەکی ڕیا هۆروس ئا مسرێ تێزانین ئەف رێ ڕیەکە استراتیژیک بوو و لەشکرên Misir gelek caran dema derbasî rûşlatî deriya spî dibûn bikardانîn keşîf di nava keşfên kevnar ên ku vê daviyê ji hêla Misrê ve hatine rakandin de ye di kolandina di dîroka Misrê ya kevnar a herêmê û bi taybetî ji dîroka wê ya leşkerî ya li Sênayê Ronê dike ev keşîf ji bo têkheştina mîratêya kevnara dewlemend a Misrê be alîkar بله بینرین هجم لبردگیشین داویا بولتن خواه ساعت هفتن او دبیجین حتی نوچه مین داویا روشه ساعت 23 ده جاره که دنورین پیشیا و ببینن دنوا خیر و خوشیه ده هر شد و بختار